Soy Rodri ia kontrak bat ke Club Barcelona. Keban sakut Haduh penajun jong snem arhajar live. Kumta sau snem kontrak jong Rodri bat ke Club Barcelona. Kadba kadang juat nagam tajong Julian Alvarez panyomi nega Club Atletico Madrid. Panyo peneso ane banyo ilekai haga Club Barcelona. Haduh menta 4 syai lah to ke Club Atletico Madrid kan pelaid nem yau Julian Alvarez. Rodrigo Hernandez upadai orang ilekai jong ke Spain ubaya ilekai haga Club Manchester City. Henry menta ke iyo Mino nega Club Manchester City ban penyeso syaka Club Barcelona. Hakaba menta ke sengi lah soy kontrak pada Club Barcelona ke banne Haduh snem arhajar live hau penajun. Kumta menta ke sengi ke kat pratrik Agos arhajar arponriu. Kadai ke sengi sak jengken mau jong ne orang ilekai pala yoban kuru ya ke kusnam Ballon d'Or ke bawah soy ya kontrak bar ke Club Barcelona. Rodri Hernandez ubala mino mentana ke Club Manchester City ban penyeso ya ke Club Barcelona. Udai wei orang ilekai ubala yuk kur bun telitam ke trofi hakan ke transfer menta kayom. Hakaba haka karir jong Rodri la yokur Haduh South League trofi haka Premier League. Lai League trofi haka EFL Cup. Nang ta Art League trofi haka FA Cup. Art League trofi haka Super Cup. Kawai ke trofi haka World Cup. Kawai ke trofi haka European Championship. Kawai ke trofi haka Champion League. Kawai ke trofi haka FA Community Shield. Kawai ke trofi haka FIFA Club World Cup. Kawai ke trofi haka Nation League. Bat ula yuk kuru ia kusnam Ballon d'Or. Kumta ke jing angnut jong Rodri pan yo ilekai haka Club Barcelona mentak la urlong shisha. Haka bau Rodri hadin mal yo soya kontrak para Club Barcelona lopen pauru ya ke jing sukmen da ke bau laong baka jing angnut jong u pan yo ilekai haka Club Barcelona mentak la urlong shisha. Haka bau la soiru ya kontrak ke banne Haduh sausnem kata kaban sakut Haduh penajun jong snem arhajar live. Henry ke kubur ke petang ap penta kedai Haduh menta 4 syai satia lah to Julian Alvarez Union yakalat ban mino naga Club Atletico Madrid ban yoy lekai haga Club Barcelona. Haka bagi kubur ke balami menta ke janmit nakaling jungka Club Atletico Madrid kampat kuat ban dino lane ban pelaj yau Julian Alvarez. Ti tongen sedang ap hakidi kendis ngi ban dangwan haka bayadei barka transfer jong Julian Alvarez. Kublai sibun.